大家平安，jauh-jauh tu sua kajam naman nama kajinana sudevat. Saka tu sua kajam naman naurja supuina kai nuat sama si imazai toa katil sawana na kai. Imazai toa yita sulatan imazai toa dosa puru akaran pacu cira puru katu ciro akaran. 箴言1章20节到33节。Randau azwati puwarungan Darau jauh-jauh, arau au-au, jemara jaran. Jemau jauh-jauh, arau au-au, pasi asa, sasawal. Katoa kaka epuan noa ta'alalan, maya tucu. Timuna mangurua cau-cau, uri pati nungida anu nguruan. Uri pati nungida anu sisan neka tua cawan. Uri namaya tucumu na inika na puringa-ringau. Randau tusaku sini paki popau ringau. Uri temuruaken canumu. Saku pasemaravimu tuaku kinlang. Pai, timau jauh-jauh arau awaken lakwa ini kamuna kiranda dimau jauh akan lakwa ini kamuna anas semumawan ini kanu sinan nanema aku paza zekat penulat ini kamuna tengra yaku turuan manasika no jalunan mu noa sisrapai uriku sikapu dirimu no sesebungumu tua kapaura maru na reminku ta ralis pasarapai ta numu sanu ka serapai ravas kikunu sikapu diri pai no tuazwa kimuna arau awanga kiaung ta nuaken lakwa ini kakena uri semumawan tanumu uri kipakim mu tanuaken lakwa ini kamuna uri maka jumak timu nama sangat mu sakamaya tua sawan ini kamuna na paalai uta tua marairai ini kamuna na semampazangar tuaku paki pau-pau ringau na seman neka tuaku sini turu manasika uri gemau kaumu tua vangal nuanu kinudan sanu kipaura masanu kinudan marucu cau-cau masaya masan suuraman tua cauan manguru cau-cau mauri pa masan kini patinuaan lakwa cau-cau kirai tanuaken tara na sulivat tara na masasa saka neka nuri kina rekutan aicu kai noa cemas satu suaka jam-jaman asini pupatarvan tanutem别像愚蠢的人在教会的生活或服事上我们也可能不听真理的劝告，只想按照自己在社会的思维处理。不可否认，有时社会经验所带来的知识可以让教会有很好的发展。不过，上帝所要带领的方向却常常恰好与社会经验不同。我们的小聪明反而显得愚蠢。若没有察觉上帝的旨意，却执意照自己的思维去做，最后不只使自己的生命陷入困境，也让教会陷入危机之中。箴言中的智慧是从生活经验获得，不过人若失去敬畏上主的心，就会像愚蠢的人一样做出错误的决定，伤害自己也伤害了教会。Sinaya tu suaka zaman-zaman asini pupatarvan tianutin 别像愚蠢的人，Sinaya tianutin tu suaka zaman-zaman
Sa anca sini pagi ini menunjukkan我是否单单按照生活或社会经验判断一切的事情呢？若不想成为愚蠢的人，人就必须时常觉察自己的内心与行为是否遵循上帝的旨意。Sinaya tu soka jam-jaman aru jaga luina kinum sa kinana gemalu kinum tamana sini pakinum jam kina mapolat ayakana pasamarau saka kainuri。引导人的上帝，感谢你赏识生活与社会经验，让我可以判断许多的事。求你让我时时可以觉察自己的内心，愿一切所行的遵行你的旨意。奉耶稣的名求，阿门。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kajina misa selang. Sumupu kilaroy toa kainwa cemat laca pina ene saca pasusuin.Ayakana popisur atisuna tiakem saka lakinana suleva tu soca keni adavan 大家平安。